ubundi ngo ninjye musobanuzi wenyine usigaye mu Rwanda no ku isi. Urabe sasa hari abantu mukunda abantu mutazi, ndaza mbereka karimo ka Kevin Kade na The Ben na Element Erema. Urabe dutangiye agafilime kiswe Wrong House. Iyi ni episode 1. Ese iyi episode mwarayikunze cyangwa kukigeza kuri episode ya 14 nkavuga ati basure mu episode 1 yambaye muzi ko byagenze. Iyi ni episode 1 ndetse ni nkaho dutangiye iyi filime yiswe Wrong House. Ni filime mwakunze, ni filime se mumaze kuyikunda ni ukubera iki? Ni mwabonye boss mucaye kugipanga kuki filime yitwa Wrong House, kuki batayita Good House bakayita inzumbi Wrong House. Iyo filime yiswe Wrong House yo kwitangira ndetse abandi bageze kure byose biri kuri Jad Empire. Urumva na Karinimbo director no bitagadi Kevin Kade sikia sauti atsha kumezi birenze. Uyu ni Kevin Kade na Karimbo bise sikosa. Sikosa nire kuba nabahiriza filime yiswe Wrong House nakusa mfite cyo gasozera ubundi ngewe ibintu nsigaye mbahereza ntago mwitura tu. Ubundi kuki mutanyitura? Ati n'ubusirikari kurikira Karinimbo na Karinimbo kahuriyemo n'abasore batatu ndetse ingagari bene wacu ati mugenzi, ati nisanze nkunda umuntu ntazi Element, ati nisanze nkunda umuntu ntaramenya. Ese byageze bite kugira ngo mukunde? Ati nisanze nkunda umuntu ntazi, ati mugenzi nisanze nkunda umuntu ntaramenya byarancanze nanjye isi yarancanze. Avaye mugenzi yambaye agatente ndetse atera udukweto twa asi The Ben. Ubundi ngo bamwita Tiger Tiger vayo. Ure Tiger yiruka ku baby na Karinimbo ndetse musobanuzi video na best maker ni gushota kuri Jad Escape unonde Mike best of the best akunga kutakazi fata Jad Escape. Urabe I want you to be my Wonder Woman. Zangira umbereka mukumveho ati shaka ko dukatana keke twashaka twicundeba na Karinimbo dutangira Wrong House. Ira filime mwayibonye nakubwiye nari ngeze kuri episode ya 14 ndavuga ntireka ngaruke kuri rimwe mbanze mbwereke ese byagenze bite nakana kubwenye mbanyurijemo. Ubundi hari ukuntu tugira twagera nko kuri episode ya 14 hahita ngaruka inyuma nkababwira ni muze murebe wagwani kugira ngo bagere mwiranzo bagezemo bate. Urabe ati ndi umusirikare Tiger ndetse Element nawe ati ndi umunyamuziki. Abo bahungu barahanga apana guhimba wewe bujya muhimba reka nawe uyu n'umuhungu wiritira ese uririmba ibiki? Ati ndi umuraperi sasa ukuntu kirapa wayango kiri mu kibindi na Karinimbo igeze nakabakundiye ndavuga ati namwe n'umukunda abantu mutazi niba Jad Escape utanze yandikira umbwira ati mifoto zatanyibwa ubundi nta foto nta cyabaye. Urabe ati sikosa basare batatu na Karinimbo cyane Jad Empire ati sikosa sio kosa sikia muziki utangira Karinimbo Mr. A writer ugatangira na Karinimbo. Let's finish Wrong House 1:55 AM. Siba mumenye umuntu batamenye Intare Jimmy nakubwira musore The Ben yitwa Tiger nawe ngewe nitwa Jad Escape sibyo? Reka tugatangire sasa. Uraye
ubundi hari utuntu mbazanira kamayishyiremo agafilime mayishyiremo akavorime noneho gabanya agasipika. Ho tangira guterera tangira mugenzi hano ava imodoka. Ese imodoka bimeze bite? Uko bari mu modoka hano tureba ku isaha habaye saa 8:15. Ho bimeze bite? Filime Sikorongo House kureba ku isaha saa 8:15. Ho shoferi aratwaye uyu nawe atangira gusenga kurikira filime yagasaba Imana kurikira filime katika hii safari yetu. Ndagusabye udufashe mu rugendo tugiyemo. Bagiye hehe? Filime Sikorongo House inzumbi. Ho tiwe sasa umusore kureba inyuma abona hari ikintu kiri kuza kikurura ku modoka kurikira filime kiza gikurura ku modoka none kirabona shoferi ni kinyuma ndapfuye shoferi batabare mwoga hamba mwe yewe ari kurota awi ni muzima sinapfuye abona karase y'isiri yonyine naje kwiga weekend musore yitwa Arakei no dutangiranye. Arakei ahita afata urugendo ashyira igikapu ku rutugu yisanze muri karase wenyine tubanye ibintu ari kurota. Ese by'ifilime Sikorongo House ho ndaje mbere kibikorwa urebe utuntu ngiye kubakorera uyu munsi muri kangamo. Ho nakubwiye iyi filime iri kurebwa ni 5,000,000 ku munsi. Niba utari mwizo miliyoni icara wige. Ho ka usome uko bavuga mu Gifaransa nako mu Giswahili. Isura yaje hano Arakei tangira guhagarika imodoka mutaba muhagarike nawe muri kujya na rose nawe mwogahambamwe. Umusore amaze kurota urugendo atari ruhire. Sasa umusore yaje kuri Kivu Verite ya VIP. Simbabamarije Kivu Verite sinyabamarije. Ho umusore yaje hano ni Arakei arose nabi kandi bafite urugendo. Ho yaje hano baramureba hano cyari cyakererewe shasa ni chef wabo kandi yakererewe kuza Jamani bari bamusize basore. Ho uke filime kuna tatizo afite ubwoba dufite ikibazo naomba tuahirishe hii safari. Iro rugero turuhagarika ibaze ikigo gutegura trip nk'abanyeshuri arangiza umuseza akaza ngo ni muhagarika urugero na rose nabi. Kwekiya filime urebe ntago bese neza. Unaongea nini? Uri kuba icyo amusazi. Yaani watu tushajiandaa kabisa kuondoka alafu kuleta habari gani hizo? Utangiye kujya usani bugori twapanze gutembera imyaka yose ishize wa musenzi we. Yarose nabi ndapfuye. Sema tu hayi. Abanyeshuri kubabwira ngo warose nabi niyo wabo baguciye akaguru mu nzozi. Nta kintu bababwira. Basaze urwaye umutwe wa musenzi ibintu birota utangiye kurota kera. Kuna shida kwani? Ufite iki kibazo? Kuna ndoto mbaya nimeota. Yarose nabi. Wiki nahisi kuna tatizo kwenye hii safari yetu. Ndakeka urugero rwacu rurimo ibibazo. Barambuseka bo katwa we atangiye kwigira bya bintu bajya batubeshya ngo Petero yarotaga nabi. Barambusetse rawo wiki ndoto tu ni ndoto wa musazi bizo. Wewe buri munsi ntabwo turota twicunda ku bana tugasanga bari kwisekera muri karaze nta n'ikintu twakoze. Urugero muhaye nago meshe bikurikira muhaye kiongozi we chef izo ni inzozi ntabwo si yuko tujya turota turi kwicunda ku bana tugasanga mu ishuri bari kwisekera nta n'ikintu bigeze baduha. Twaramuhaye mu nzozi chef ibintu story ya mchana hiyo achana nayo. Wewe uri kurota ku manwa wa musenzi. Okay tugende mwana tugende muvandi. Arakei bamugize umusazi. Ho Arakei si chef wabo arabwira turugero turuhagarike narose nabi narose atari ruhire arabwira ati tugende nta urota ku manwa. Ho bari dukomeze filime si tuyikomeje abasore baragenda bafata urugendo. Isi Nyabarongo bambutse nibagiye Nyungwe batanya kurya akazi ki. Ho dora akazi cyayo kode ukuntu ibyana wisunda hano bitazi ibibazo biri imbere kwikira filime batangira gusunda zaguha kinyuma nanjye nzaguhereza k'imbere wa musenzi. Urebe filime ya ngaha hari mwizakundanye hano hari abana bashaka gutwika bashaka kurya hit bashaka gupostinga kuri Instagram bakaziki. Ho yewe nakabazaniye uzi imyuka noneho mfite ubu ngiye ntahemwe agafanta kamwe gusa
utuntu nkora tuba ari udushya gusa. Sasa imodoka igeze hano ikata ishyamba, ifite umuhanda ikata ishyamba. Urebe hano baracyari kwirira umuziki k'inyuma barajugumira, bagenda basunda yewe araka barasekoma, barajugumira, barabana indirimbo za Kirisi zose barazizengurutse aho barapostinga. Sasa Arakeye yari kugenda wifotorera ati mugenzi, ati ibyo nagenda byose icyo naba cyose nari ifoto nta foto nta cyabaye, ari gufotora. Abasore uko bakagiye shyamba. Sasa hano hari icyapa cyanditseho danger, ahantu habi, hano ni habi. Inyuma handitse rya jambo wrong house. Abanyarwanda bavuga ngo ni Buronge house. Wrong house. Sasa Arakeye ageze hano abona icyapa ni habi, barahagarara. Urebe Arakeye reba icyapa cyanditseho danger, kurikira filime, icyapa cyanditseho danger. Imodoka iraparika, arahagarara. Mbele hakuna njia. Imbere nta nzira ihari. Ntabwo twemerewe gutambuka ari imbere. Sora haguruka ari imbere. Ina maana hiyo kama ndio tuzuie sisi. Iyo ako kagozi gatambitse imbere ko gashobora gutuza gutambuka umusenzi we. Arakeye. Kwa mwasaze mwe. Tunachelewa bwana, tatizo kama turi gutinda, kara kagozi ntago ari katubuza gutambuka. We kara kagozi kabuza abantu gutambuka, avuga ko hano imbere ari habi. Matatizo uko mbele. Imbere hari ikibazo. Kuzoea uo. Ariko ikibazo kirehe gushaka gutuza kugenda aho twakubonye kuva kare. Baramuseka. Bageza handitse danger. Kandi umusore yarose nabi. Saba buriye bwa kabiri. Sasa umusore avayo nk'umushi kugira ngo kwereke ko yarakaye, avayo aragaca. Saka kagozi kabuza gutambuka, kavuga atanu ni habi. Inyuma nanditse ngo wrong house. Sasa tugende ikiba kibe ikivuka cyonke. Sasa Arakeye kureba hano abona kanuma, dore inuma kari kubaburira nagacurama. Igihunyira imbere ntabwo meze neza. Umusore wese abyumva marana bivuga, huyo ndege huwa na maana mbaya kuonekana. Iki kinyoni kiri hano kigicurama kivuga ibintu bitabaho. Igihunyira ku manwa. Kurikire filime. Abasore barakomeza. Bakomeje urugendo, begera imbere. Kugera hano basanga hari uruzingo rukurura mu muhanda. Wemeza bino bitajeye. Bimeze bite kuko mwenye bagahagarara. Imbere hari umwana urukurira. Mtoto amekaa barabarani. Mu muhanda hari umwana wicaye mararira. Ari kuri ibiki se mwagonzurize. Mugonga yegera gutambuka wa. Umwana ari kutuza gutambuka mwebwe. Sio vizuri. Ntago ari byiza. Uchungu wa mtoto. Ura mwana mu nzira ntago wamugonga. Tuneni tukamwangalia nyuma. Tugiye tumufate turebe se wagwani kuki ari kurira. Batangira guhaguruka, begera imbere, barebe wagwani. Mu nzira hari umwana uri kurira. Inzira bavuze ngo nimbi kukicaye mu mwana uri kurira. Kurikira filime. Nabazi. Umenye bano basobanuzi ni batamfungisha. Ibintu nzakora na amabara. Ubundi ngo nzira yonyine yo kunkura mu nzira. No kumfungisha. Begere umwana ari kurira mu muhanda. Ku mwana yakarize baramwegera. We uretse gukora ku mwana wa musazi we, gukora ku mwana wowe umwana ukora uramuzi. Ubwo niki kutari umwana w'igini. Dore ukuntu bangana 1 2 3 kugera kuri 15 nibo baje. Kurikira filime. Umwana ararira. Uri kurira. Byageze cyo kurira. Yaje guhereza umwana. Umukobwa happy yaje guhereza umwana nkuko abandi bakobwa bose bamera, akunda abana.
ibintu bya elegitoronike byanyu. Urebe umwana uko ari kurira ngo bitayepi yaje kumusigasira no kumuhoreza no kugira ute. Niba hana Rakeye umwana ari gutunga urutoki hakurya, twagatunze urutoki hakurya, ikintu abereka ntibakibona. Wa mwana ari kutwereka iki? Nta kintu turi kubona. Umwana ari gutunga urutoki nta kintu ari kubona, asa n'uri kubarabura ati wagwane. Bari bari ikintu ari kubereka bakakibura. Ho mukecuru hano ayo igikecuru cyakize muri boss mucawe. Ho akarebye hakurya kibona, wenda kibonye we. Unaona pale? Ndakibonye hariya, ndabonye mukecuru hari. Abandi bamurebye baramubura. Sasa na mbona hamna kitu? We nta kintu kubona. Sasa bibi alikuwa pale amepotea. Yarahagaze hariya, ndamubonye yisari gita. Umwana kureba hano muri aba bari hano. Hari umuntu urimo mugenzi uvuga ati ngenda mubonye. Kurikira filime. Ho akubwiye ibintu by'umuriro. Tundokeni. We tuvangaha bari kumura ntibamura. Salama kabisa. Ntabwo hano hameze neza. Tuondoke. Tugende. Jamani, vipi kuhusu huyu mtoto? Bwana umwana maramurikira mu muhanda. Yesu Kristo. Turapfuye. Tumujyane. Wiki Mwacheni. uyu mwana nimumureke. Wewe wasaze. ukuwa na huruma. Wewe kwaje ugira impuhwe basi? Ni kama mtoto yupo hata. Ntabwo uzi ko ari umwana uri mu bibazo. Hivi ujiulize mtoto amefika. Uyu mwana ntabwo wagatekereje umwana ni wari ugiye cyane ni wari wa Sarongo. Bana tuachelewe tundokeni bana. Turi gukererwa mwabasene ngo tugende. Umukobwa Happy afata umwana. Jay uramubonye? Sasa Jay bere Jay nungu iri kurana agakote. Urabe bafata uruzingo. Jay yari powe. Urabe ya filime yiswe Inzumbi. Ho filime yitwa Inzumbi. Wrong house. Abasore batangiye no gutinyamo. Dore ishyamba bajemo. Se baje gutembera, umusore akata imodoka, vitesi ziranga, ndapfuye. Ho Yesu Kristo, vitesi ziriza ntago mubibonye. Arakata urabe iranga kureba imbere, sinzi icyo babona ikigabo. Ho mucawe dore ikigabo kiri hano. Dore amaso. Ho kirahagarara kirabana. Nikibita kubana tayo kuzunguza amaso, tugere gukarega amaso. Dore imodoka ngo kirayinyeganyeza, Ho dore kiri gukora imodoka, kirabakaraga. Kimaze kubakaraga noneho uko cyabakaraze, kivubete cyarayikaraze. Yesu Kristo, dore bizunga. Cyane amatara nakubwiye cyama ntago ari ryeru. Kubitamwe amashanyarazi garije. Oh urebe shanyarazi. Diwe katate we utewe. Ho tugakora kuri yanzu yitwa Rongo House. Sitibonye dore ngiyi. Sasa abana bisanze mu nzu batazi. Ho abana bisanze mu nzu batazi. Inzu bwoko ki? Ese inzu bayigezemo bate? Inzu bayigezemo bate? Ese bayivamo bate? Inzu yiswe Inzumbi. Ho buri wese aryamye uko ashaka. Uri ngo aryamye mapinjami, undi aryamye impinduke, undi impengeke, undi aryamye bucurama. Dore siporo. Mbaraga we, uremberaga. Hari abantu mba nkoreye ku ngingo ba Mugaragu nabo mfatira pause. Mugara. Aha. Sasa dukomeze filime. Tuyikomeje. Brave. Ya. Sasa buri wese aryamye uko ashaka, uryaye muri siporo.
uri gukora pompaje, uri gukora amaburuteri. Sasa Jay we atunze ku mushito hakurya. Urabe Jay uko yagasinziriye, yakangutse asanga we amanitse ku giti. Ubu burushete yaramanitse buhene. Yewe gadata we yaraye ku gati nk'inkoko we. Ajya mu nkoko zo zirara ku duti. Urebe ya awi ijoro ryari ryiza kabisa. Kuri bakiri izigodora nizahera. Kureba gwiki bikanzemo zirazi karya kuri matera. Zirazi ko yicaye ku muntu. We mutkauka mwabasazi. Mukauka mutabare. Ho! Mubyuka mwabasazi mwe twatewe abantu twinaga umuhali. We mutabaye mubyuke. Yikanzemo Jay. We mubyuke sinzi byatubayeho. Byuka wa musazi we. Bose bisanze ahantu batazi. Ho! Filime singiyi episode zose ziri kuri Jade Empire. Yo ni channel imwe mu Rwanda itanga filime z'ubuntu. Ho! Bikira filime channel yonyine itanga filime z'ubuntu mu Rwanda. Ugura bando cyangwa ugakoresha VPN. Sitwase mukoresha ya bikira filime bisanze hano batazi. Yesu Kristo turapfuye. Ayo gushonja. Urebe. Ho! Bikanzemo. Weke. Ho! Filime ogwane. Jamani, mbona mtoto simuoni? We umwana twazaye ntabwo turi kumubona. Uruzingo twazaye ntabwo turi kurubona. Ho! Uko baramubura. Tunaribuni kumtafuta atakuwa maeneo haya. Umwana tumushaka ntabwo tuzi hano yagiye byagenze bite kutakumubona. Byarabacanze. Bisanze hano ariko umwana niwe bari gutekereza gusa. Niba ari kumubona. Ho! Kurikira filime. Inzu mbi bayigezemo bate. Yesi inzira hagana he. Ko bari mu modoka. Cyabatero kikakubita hano. Urebe. Filime nabazaniye. Muzayishyura tu sizi ubuntu. Jera nizira hano abanze yirebera inzu wagwane ariko yabonamo n'akageto. Urebe utuntu asa n'ukora Jena ndaza hano sagake bwombo. Ageze hano areba mu kirahure. Iki kirahure ko gishajera. Ntabwo ari utuntu tw'utwanda. Inzu si bamwe abantura ko hari uturahure. Atakureka ibyitambaro. Jenandi arahanagura neza wakwani. Twose aratwinyuguza. Arangije abanza aritunganya. Ubwanwa ni fresh. Arihindukiza. Aragenda. Agiye yasura isigara mu kirahure. Ndapfuye mutabare. Urebe. Uyoje nandi aripindukiza, aripudarika, aripangarika, ariparasatura, ariparapara. Isura isigara mu kirahure. Itiraka rijya kuryinyo. Ho! Izo nta kintu kirimo. Arangije arikomereza. Ariko nta kintu mbonye. Ntacyo mbonye. Kugera hano abona isura yasigaye mu kirahure. Wiki uyu ninde njyewe? Ko ndakaye nkaba ntari guseka. Kiramusekera. Wiki yase ni guseka. Kiramusekera. Ho! Mutabare ndapfuye. Ho! Gisigara giseka. Dore iryinyo ariko dore kurikiye kuryinyo. Ho! Dukomeze. Undi musore uri hano. Pentagone. Izi Pentagone yaje hano asanga agatambaro karimo kikurura gake. Agatambaro karikurura. Ho! Aragakurikira. Dore agasimba. Iyo mu inzu byose ni imyako. Ugera hano
hari akantu k'akajage kamanitse hejuru, nta kintu kariho arakabona. Ho, kurikira filime. Ikimbona. Ho, mbona akajage. Abona akajage. Kiko na nini? Iki gikombe kiri mu kirere. Mbona kama kiko hewani? Kiri mu muyaga, imeze bite? Oja. Mbona gatirika ndebe wagwane. Gaze checking. Aza gusuzuma wagwane. Ho, urebe. Gikombera. Iki gikombe ni majiri cyangwa ni za mashini zigera mu kirere. Aza gufata kuri drone, anzara ka drone ko mu mujyi. Ibyara byo mu bikoma shawe n'uburyo bafite imiteto. Aka drone akozaho kavamwa amaraso arameneka. Amaze kumeneka atayisubizamo, arasohoka mu kirere, atangira kumukurikira sasa umusore, angira kumwataka. Ho, umusore acaho karamukurikira. Abana bo bari hano. Sinitangaza biri tubonye, mutegereje ko agendera hejuru y'amazi. Ho, kurikira filime. Sasa arakeiwe yabyukiye ukwe. We yayisanzahe? Kurikira filime. Telefone yari kumusoneraho. Tangira ayifata, abarayifashe. Fata telefone. Wiki. Telefone iri kumuhamagara. Ho! Tangira kurira location bagenzi babarihe. Arahaguruka. Siyambaye agafosi ke. Ho! Basore bari hano byabacanze. Bimeze bite ko mutaduha amakuru? Ho! Musobanuzi ni Gerard Escape. Uhana ujye ukabika. Sasa ntabyibika reka. Ese yirebera location hano bagenzi babari, atangira kubasata. We, kama kila mtu anasema kwamba hajamuona mtoto. Ese niba buri wese ko nta mukobwa ari ko nta mwana abonye, umwana arihe? Musore yavuyeyo. Yapfuye. Nise bitane. We, mimi nahisi hapa kuna tatizo. Hano hari ikibazo. Kwenda kumwangalia mtoto. Je, mfite ikibazo mureka gushaka uwo mwana, mureke dutahe. Nikasogea ukiangalia kimebundishwa na nini? Jeze mwara mbona igikombe kirimanitse mu kirere, nanjye ngiye kugikoraho cyakimwe amaraso. Nanjye hari ibintu mbonye. Na mimi kuna kitu kule nanjye arambwira nse ibya kintu mbonye. Cyanye cyancanga canze. Nanjye hari kintu mbonye. Mimi sijaona chochote hapa ndani. Je, nta kintu nigeze mbona pe. Nanjye nta kintu nabonye. Nanjye nta kintu nabonye. Meze bite? Hizi tumwangalieni mtoto, kama hayupo tutafute njia tuondoke. Umwana niwe kumona ushaka inzira tuva hano. Arakeye yagezeho. We, hebu njoni muangalie hii video. Muza muri ibintu biri hano. Hari mu telefone. Sasa arakeye mutsera gufata video. Telefone yasigaye ifata video, ifata ibyabaye. Cyagiye bari mu modoka. Umukecuru yavuyeyo, ahitaza abangaba basinziriye, afata kakana. Ho! Aragahagurutsa arakajyana. Si bari bashatse kugashimuta, si bari bashatse gufasha. Kurikira filime. Bayikanzemo. Umwana bari gushaka. Sinzi igikecuru cyaje kiramufata. Leo tumeakanyaga. Wiki. Ho! Sio ndoto. Sasa je nandi nk'umuhanga atangira gutekereza ibi turimo ntango turi kurota. Ho! Tuko kwenye hatari. Turi mu bibazo. Hivi mnakumbuka? Ese mwibuka? Ile bango lilikuwa limeandikwaje? Ibintu byari byanditse rira ku muryango hamwe twabonye. Tujya kwinjira mu ishyamba. Kurikira filime. Hari handitse ngo inzumbi sigiye bayigezemo. Ho! Kurikira bya episode ya 2 ndetse iri kuri channel ya Gerard Empire. Yahura tuyibona. Episode ya turi kugenda twihuta. Tugeze kuri episode ya 14. Iyi episode ya 2 ya kuri channel ya Gerard Empire. Urebe nuko nayo tereka nsubira inyuma basobanure wagwani aka film ko katangiye. Mbere yuko tugera kuri episode ya 14 ese katangiye gate. Channel ya Gerard Empire ndetse musobanuzi ni Gerard Escape. Ciao ndabakunda.